Sanibonani ibizo umchasiseli isiminye sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakho mayabo AVG Reality Channel. Namhlanje sivakashelwe umdala wofudu. Abantu kade beloku bekhala bethi hayi baba wofudu ukuphi, ubaba wofudu ukuphi, simbone yikuphi akwenzayo yikuphi. First interview sasibuza ukuthi yena ungubani konke. Namhlanje sizobuza ngomsebenzi wakho. Siyakwamukela baba. Hayi sejabula. Yaphila mkhaya libathiye bephile esigangasha. Abana macimbi kuphela. Tjalo nyaka noma cimbi nenkomo ziyawa. Hey kunzima lo nyaka. Kunzima kakhulu. Dala wofudu. Ngizwe ukuthi wena sizosebenza la eGoli. Okwesikhashana esithile. Manje abantu ngoba bekwazi ukuthi ungumdala wofudu futhi wawubatshele wathi wena usebenza ngalo ofudu. Luna ipassport ufudu lungenile yini nalo la eMzantsi Afrika? Hayi ufudu la passport kodwa liyabuya. Ngoba ngiyahamba manje ekhaya ngizohlala mhlambe 2 weeks ngizobuya lalo. Ngoba ngeke ngisebenze ngelalo uyathanda ukusebenza mseduze. Angazi noma ilungile lento ukuthi ngiyibuze phambi komphakathi. Usebenza njani ngofudu? Kahle kahle why ugcine kulapho nje? Kahle kahle ngifuna ukuyi-understand le. Kusho ukuthi ngizayibeka kanje. Idlozi nedlozi phezulu komuntu lilendlela yalo yokusebenza elalivele lisebenza ngayo kudala. Kusho ukuthi ukhokho lo engisebenza naye wayevele lalo la kudala esebenza ngalo khona lapho ufudu. So kuseyilo lo liyafudu kakhokho noma wena wasala uzibambelo lwakho? Wasala notholo lwami nami inhlala lesikhake ngithatha indlela yami. Into le ngathi ithanda ukuze ngicabanga ukuthi nabantu abahleli lapha baya understand ngami. So ngoba unosebenza ngofudu kumele ukushuthi ngokwedlozi uhambe uyodinga ufudu ehlathini, then idlozi lizokwazi ukuthi mhlawumbe lilushintshe usebenze ngale ndlela ofuna ngayo o kanjani. Ya ngithi mawinyanga lokuhamba ujula uba nemithi esithi ngamathonya. Imithi yokuthi uyakwazi ukuthi noma lufuthi lunjana leganga hayo lwamanzi lwanuka lamabhadi ukapa kufuna lolo leganga. Ungaluthatha usazi imithi yankona nedlozi lakho livumelana nawe sulithonya ke selisebenza nawe lapha khona lapha ekhaya hlezi livika okunye kuzayo wena obungekubona. Kahle kahle yini mina engathi umsebenzi wena ospecialize ngawo kakhulu ngoba inyanga kuningi inyanga ezikwenza. Abanye bashayisa abantu ngezulu, abanye bayathwalisa, abanye uyathwalisa. Hayi mina ngithwalisa. Mina yami imithi ayilagazi. Imithi straight yasemandulo. Njengoba ngake ngasho ukuqala lapha ngithi mina ngispecialize ngemithi yokwelapha. Bese ngiphinda ke ngithi kulabo ababe ngaboni thwaba kuyehlule baboshwa amadlozi yini ngiyakuvula ke lokho. Ngoba ngilendlela eziningi ngithe ngizenzayo engizaziyo ezizwe zingavulela abantu ngoba angithi ukukhuleni kwabantu bayavalwa. Uma uvaliwe kwesinye isikhathi ungahlala isikhathi eside usiyathwasa kusehlula kanti kulesikhiye sachayo yokuqala. Manje nikubona njani ukuthi umuntu lo uvaliwe? Hayi thina singathi mina kimi ngendlela eziningi zokuhlola. Angithi ufuthi lo hamba lempondo ezabe zihamba phezulu kwalo. Uma zingalihlola lungitshele ngiyabeka ngale. Ngilenkumba ezihlolayo futhi nazo ezenenke. Ama shells. Okay. So ngiphinde ngibe namathambo. So lezo zinto senzela labo bantu ababe besehluleka phela manje esikhathini samanje omunye umuntu ehamba yothwasa kanti yena kaladlozi lokuthwasa. Kwenziwa yini kwenziwa yini ukuthi uthola umuntu sebemthwasisa kanti akanadlozi lokuthwasa? Futhi ugomela usuke engayiboni kahle le. Usuke engayihluzanga kahle kwesinye isikhathi ngoba amadlozi la akanengi amanye ngaphuphisayo angathwaswayo. Amanye ngamadlozi la awezinyanga. Idlozi lenyanga yilo liyenza lezi zinto zempondo, into zamathambo, izinkumbi, into ezinjalo. Kodwa lesangoma lelilithanga echoba. Elithaya echoba ligida. So kungafika umuntu lapha kugobela afika athi uyahlola ugobela abona idlozi.
engasalibheki kahle ukuthi iliphi la khona idlozi lelo lilaphana uyathwasisa kade inyanga uzagidisa 20 years aliwe idlozi lenyanga kuwa isangoma logasa elenyanga liwe liyaphekelwa. Hayi ncube ulalela ya ngiyezwa interested kakhulu mayethi yena uyelapha usekhulumile ukuthi uyavula amadlozi lana abantu ababe bewakhile ngithemba ukuthi usazohamba la kulapho kodwa nxa usithi uyelapha izikhona yini izifo ezithile sibile singathi kulabo mvukuzani kulezidliso kuhlukene zikhona yini izifo eziqhamileyo ezihluphayo esingathi thina lesi ungasitsho ukuthi mina ngelapha kakhulu izifo ezinjengalesi lalesi ukwenzela ukuthi phela lapha senzela abantu baningi abantu abalezifo asebehlulekile ukuthi baye ngapi ezibahlukumezayo so sicela ukuthi mhlambe ungaqamba ezithile eziqhamileyo ukuthi kumbe ezehlulayo kakhulu ukuthi hayi mina noma sesinjani lesi ngiyashela ziwa ziningi kodwa sisahlephula lezo sisibonayo ngoba uma usulesikhathi eside ku-industry yawususazi into eziningi ezinye thina sezazi so kokuqala engingakutsho angithi abantu bathi imvukuzane bethu amanxeba ngoba sikho mhlambe mina amanxeba inxeba elingapholi hayi ngiyalazi 100% lo muntu ochaya uhlangothi maye ngakajova uhlangothi stroke maye ngakajova injection hayi yamlapha zenzani injection injection iyenza imthambo leyi esifile ingasakwazi ukuvuka masu usufaka umuthi asakwazi ukuhamba abe normal uzombona umuntu esahambe senje okunye kusuke kuyi-course injection bamqale ngayo kodwa uma kuyisintu kule mithi okumele ahubele ngayo imithi okumele ayiphuze imithi okumele ayikhode ezayilula lemisipha le ngoba umuntu uma echaya stroke imisipha le iyabe ifinyele ngokwazi kwami iyabe iyekele ukusebenza njengalolu hlangothi so lana ushama nxeba ngapholi lokho abantu isikhathi siningi abathi kuyimvukuzane uyimvukuzane kaningi nje asikwazi ukuyi-explaina kakhulu amanxeba ngapholi kuze uhlangothi i-stroke nanokunye mhlawumbe uyabona-ke ekulapha kukanengi ngoba mina ngivele ngithanda le misebenzi enzima kakhulu engiyithandayo yenza siyazi ukuthi singobani mina ngifuna uhlanyo oluhlanyayo noma ilolo lomheyizo ngiyalufuna ngiyalapha umuntu oselahle kulezi ngqondo oselahlekele izingqondo kungaba nzima emuntwini asebemjwayeza amaphilisi futhi kahle ngiyezwa inkulumo yakho kabili ngathi ayiwafuna amaphilisi eduze komuthi wakho imithi yami esikhathini esiningi into esenziswe yina-ke mina benithanda ukwelapha umuntu aphile kuphele yonke into manje sengike ngananzelela ukuthi esilungwini angisho ukuthi ngiyagxeka ngoba amaphilisi kukhona kwezindawo alalisa khona kukhona kwezindawo athundubeza le mithi yethu esiyabe sinjani sisebenzisa bese kugcina ngani akulapheki kahle nokumuntu kalapheki khona izifo ezifana bathi isifo sokuwa ngezinye izifo esiyasibona abantu bekhala ngazo kakhulu isathuthwane siyalapheka abantu okwenje kuthiwa isathuthwane angithi isathuthwane ngokwazi kwami siyahlanganyela futhi kubo mheyizo le isathuthwane omunye umuntu uyawazi lumulimi omunye uyawafithe nje kuphela engalumi bese kusiba nalothu mase kumvuka uyabe ngani uyascreama bathi ngumheyizo ngesindebele futhi so izinto lezi zihlukene lokulatshwa kwazo kuhlukene ngiyake ngizwa abantu bethu umuntu uma esewele emlilweni isathuthwana silapheki mina ngisayiphika leyo nto leyo uyamlapha wona umuntu engawona ngisayiphika leyo nto leyo ngoba engikukhulumayo angithi ngikhuluma kumele ngikhulume enguaranteed yes uyabona bese sibuya ke sithi ke abantu baningi abantu abalezinyawo ezibuhlungu abanjani omunye umtholo egcwele inyawo wenzani hayi lokho thina sikuthatha njengento esesishela umntanami uyosekhangelana lakho lokho uyazethemba umntalo lezifo ezintathu
ezinye ngesiqambile ezinye awukafikikiza ngazo mbusa azophendula kulento othiwa isidliso uyaselapha isidliso ngiyaselapha kodwa ngizikhiphi njengaloko ngeke ngizobe bethi kuyathalaziswa umuntu uyakhafula inkala uyasibulala mina umuntu mayenesidliso ngisikhangela ukuthi ngesinjani phela kulesi idliso zothando asigulisi ya ngisazobuya kuleso kulesidliso so sabantu ababe kugangela bekudlisa noma ukuthi kube slow poison noma kube into ezohlupha uthi uzofa isidliso mina ukweselapha kwami sifuna imithi edliwayo nenathwayo ezabe iqina kancane kwesinye isikhathi kusuke kube kuyizilonda eziphakathi komuntu bese kuthiwa abantu bethi isidliso so isidliso uma usipha umuntu imithi kumele uphele cleaner kahle engasiphuliyo ngoba ungasiphuliyo uyafa umuntu esiphulayo ngenjani ufuna abantu mabehlela kufana ukuthi uthatha imithi ngifanise nje umuthi la umahlabe kufeni ungathatha imithi nje umahlabe kufeni ubusu noma ingwaqele ubusunika umuntu lesidliso esiserious ungabulala umuntu wacishe wangibulala mamahlabe uyabulala vele mawungazisika bese usithi esesibili into ezintathu esesibili kulesifo kuthiwa sihlasela kakhulu omama in fact sihlasela kakhulu omama zimbili esinye kuthiwa ngama piles ngesilungu kodwa uthola ukuthi umuntu sokudinga operation ahamba operator behluleke ukuthi bamelaphi kungabe kukhona ngendlela yesintu lapho ukwelapheka khona kumbe ngithi wena lapho uyakhona yini ukuthi ukwelapha bathi umhlume ama-piles sithi umhlume ama-piles umhlume umhlume ngesintu ngokubona kwami lokhuyana kuhlukene kukhona okunye uthola ukuthi bathi ngumhlume umphuzisa imbizana kanti lokho kuba ngapha lokungene uthola ukuthi imbizana yamphuzisa leyanto ayilungu nokubona okunye kuphinde kwale okunye kuphinde kwelapheke so ngiyeke ngithi mina ukubona kwami okunye kusuke sokunesikhathi eside umuntu elomkhuhlane ungahlala kakhulu balempande so lokho kwama pies lokho kuthiwa ngingathi ngikubeka ku 50% ngoba kuyagcina ngoba ukuthi umuntu operate wasikwa kodwa umuntu mangachaza izinto azizwe emzimbeni wakhe uyazi manje sesibulawa isilungu isilungu siyakutshela ngeke ngabona omunye umuntu bethu uphethombe bathi yini umuntu ephethwe indingindi measles kakhulu amagama anzima ngathi mangikhangele emehlweni abantu indingindi le monkeypox ngamphekela kuyizinto kwakhona yabona so kwesinye isikhathi mina into kulapha kufuna uqale unanzelele ama symptoms omuntu ukugula komuntu umhlole aphinde naye akuchazele ukuthi uzwani ukuze ube kwazi kuyini then esesithathu kuthiwa ngamasali bakhala kakhulu ke lapho mama especially abakhomenta ku channel lapho ukuthi ngifuna umuntu oyelapha lento kuthiwa ifaka amabhadi ixotsha amadoda ixotsha imali lokhwana wamasali thina kithi bakhona ogogo esibaziyo abakuqumayo anti lokhwana okwenziwa ogogo hayi thina bese ngilindele ukuthi hayi umdala ofuthi uyotholakala impela abanye abangathi bayakwenza ngoba phela kuya ngemsebenzi la amadoda wona akuguli kodwa amadoda ayakugula kuba khona lapha ezibuni lapha kuphuma insumpa insumpa leyo mawungayinaki iyabiluma kancane kanje mawungayilungisanga le insumpa leya la ngapha umdala kambi kahle kwesinye isikhathi kakhiqiza abantwana so kofuneka ukuthi kwenziwe kuyasikwa nako okwendoda ke kuyasebenzeka okwendoda siyakwazi kodwa kwabo mama abaye kubo gogo emakhaya bengakwazi ngabalayela ogogo abayenza 100%. Ngiyayithanda leyo nto leyo ngoba phela iyabonisa ukuthi abantu abamnyama kunenye nje into eyinhlonipho esiye siyenze asibi ngapha njengabe odokotela besilungu ngeke bakusebenza lokho umuntu umama uyangena sika lezo zinto kodwa thina siyindlu emnyama siba nalokho ukuthi hayi isifo esinje sidlulelwa kogogo esinje sidlulela emakhehleni kuba njalo mdala futhi abantu ikakhulukazi la eGoli badinga imisebenzi badlala ilotho bayabhetha bathi
izinyanga zithi zinayo imithi yenhlanhla. Ngifuna ukwazi ngomuthi wenhlanhla. Umuntu engasukuma manje aze kuwe lenzi azofuna umuthi wenhlanhla. Uyabona umuthi wenhlanhla? Mina ngeke ngize ngithi ngilowelothwayi. Ngoba nama ngayibambi lotho futhi ukuthi angidlali. Okay, uyabona. Kodwa umuthi wenhlanhla ukhona ebantwini. Sinje silayo. Ayile izithwalo yakathesi yabantu laba sokufukanela ukufunda kamama kuyabuya kusisi. Umuthi wenhlanhla ihlukene kuya ngokuthi lo muntu usebenzana. Kule mithi enhlanhla ekudonsa umuntu ezisebenza kube ufuna ukubiza abantu ama clients yabona. Kule mithi yenhlanhla ukuthi umuntu athande emsebenzini. So imithi lana ayifanani. Kodwa imithi enhlanhla ikanengi. Kulomunye uzabethu ufuna umuthi enhlanhla ufuna ukuthi akhonjiswe ufuna ukuqonywa thina isinsizwa. Yes, abenzela akasifuni isima. Iyatholakala nale. Iyatholakala. Imihle kakhulu ikhona imihle kakhulu ongayigcobisa egcotshiswayo. Emihle engiyigaranta. Siyezwe lapha insizwa amasoka nangu. Mangabe ngikutshela ngithi ayilonga usebenzisa isikhathi esingaka iba nemphumela. Emithini eminingi masiyisebenzisa thina lapha komika. Mina ngiyathanda ukugaranta. Ngithanda ukugaranta umuntu sengilesikhathi ngilapha kule ndima. Labanye ekhaya kithi bayangazi. Ngiyathanda ukugaranta uma ngikwenzela into ngiyagaranta. Uma ukuthi ngiyayazi. Uma ngayazi ngiyakudlulisa. Ngikhulumela ukuthi omunye ngabuya phela singakhulumanga ngento ayifunayo. Ezokuthi ayile angiyazi. Engaphatheki kabi. Uyayidlula uyamdlula futhi sela kwabanye abayazi bayayazi. Yebo. Mo awukabi. Uyithathe khona. Uqhubeke. Idala. Ukuthwala. Manje njengoba bensisho ukuthi inhlanhla abantu sebahluleka kwa abantu wenza inhlanhla zelotho lani. Ayi usho ukuthi babona ukuthi imithi ayisebenzi. Base bethi ayi kulezi insuku kuthiwa umuntu uyathola inyoka ehlanza imali. Angabi neqiniso nakho nami ngoba ngaze ngihlangana kodwa kuthiwa nina ngizinyanga ningabela bendabuko senisazi ukwenza inyoka ihlanza imali. Ya bakhona abaleziphiwo zenezo abakwaziyo mina ngikwazi. Kodwa ke ngiphinde ngithi uyabona mawusi yathatha umuthi enyangeni noma emuntwini. Qala ube kwazi yena uyosebenzisa na. Engakuphi umuthi engawusebenzisa. Umethi yena ukhanda tekoloshi akuboniso kwakhe. Qala asebenza nawo. Ngoba esikhathini esiningi thina sizinyanga ngiyabe nginomuthi enginawo engisebenzisayo. Uwesa. Enginawo kodwa ngawusebenzisa. Afika umuntu athi ngifuna umuthi onje ngimuphi kodwa mina ngiwesaba. So abantu abanengi angiba advise ngezithwalo abafuna into ezi-straight. Izithwalo zizabahlupha kwezinye isikhathi ngoba most sesikunanzelele lokungama 5 years lama 10 year course. Ungabona udlula leyo 10 year course uyabuyisima level ungaqonywa. Ukwenza nje lo ongathathi. Maybe bayidlula leyo lokungeni but ekucineni ngiyake ngibone kujika ngoba siyabaza abanye nezinye inyanga ezasithola ku industry. Zathwala zawa. Eziye zathwala zafa. Angithi yabona into lena mayiqeda leyo course leyo sokumele lawe ugoduke because ngokubona kwami is compression yokucompresse impilo yakho lenotho yakho yonke wayifaka esikhathini esifitshane. Okay. So thina le mithi esikupha yona so kahle uyabona impilo yakhe ende uhlupheka unotha kancane uhlupheka kancane then wena you compress ukuthi okay okuyinto lokho akakwenzakale in 1 year. Okay. So that's why ubona most kuyathatha ama 10 years sefile umuntu sesifake enkosi sesifake izitori ezingacacile. Yabona. So mina into engayi advise abantu nje abasathanda ukulandela isintu kahle. Hayi abalande imithi eliqiniso engasozigulisa umuntu engasozihluphe. Umuthi mawufuna ukutesta uyawuthatha uhambe uyongena lapho kudlala khona abantwana ecrèche. Ungazwa abantwana bekhala noma ungena emakhumbini lokuza lo muthi wakho omubi kawuthanjiswanga. Umuntu uyathenwa. Cabanga ukuthi abantu behleli lapha emakhaya niyayizwa le nkulumo ngiyayithanda kakhulu bathi umuthi mawufuna ukutest inyanga iqeda ukunikeza ukuthi umuthi kuthi hayi thatha umuthi nawe wenhlahla lo uyahamba akuyodlula nje ecrash la ngayini nawo umuthi ingane zabaleka zakhala kuthalwa ngithi yebo uyakuzwa sazokhupha futhi ekugcineni. So kusuke kuyini ethusa izingane imithi yabithakwe lapho izithako ezifakwe phakathi. Angithi uyabona ekusebenzeni kukhona abasebenzisa imithi
uyabona kukhona abasebenzisa imithi elezinye izinto singeke sizitsho nje kodwa ezithi mhlambe bavamise ukuthi bayisebenzise nezinto ezinjani umuntu sephume kunenga abakusebenzisayo ngoba omunye uzokutshelana omunye akutsheleni basebenzisa igazi ini kuya ngokwazi kwakhe izithako zakhe kodwa ngilenkolelo ukuthi la kudala babekhona babefuya anti uyabona thina sinje emakhaya sile mithuso yokuzalisa inkomo embuzi izimvu leya mithi leyana asimithi ezabulala umuntu asimithi egulisa umuntu nawo abantu bavele babekwazi akukho wrong ukuthi kuthiwe wena unomuthi wokuthi inkomo zakho zizale ukuthi izimvu zakho zibe ziningi imbuzi zakho zibe ziningi hayi angicabanga ukuthi lapho ku wrong umthuso nje is right ngiyawusupporta na umthuso ke insizwa ithatha umthuso right kakhulu uzothola uma utholo njengowethu awama mkhosi ngizakutshela ukuthi wena mawumuntu ungahlali ungicha abantwana isithebo wena ufuyile bakhona phela abantu esibapha umthuso umuntu abe greedy kasahle pho ufuyelene yabona so imithi le iyabe njalo uyabona njengowama ngakwenzela umthuso into ezokutshela nayo ukuthi angifuni mantombazana angene esibayeni ayisikhule kunje ngoba intombazana ngangena esibayeni lapha imthuso le ihlangene imithi yokubamba izifuyo zingalahleki singahamba sikwazi ukubuya so intombazana ngangena esibayeni nomoya endingi ngeke sayokwenda uzambona senjani right wokan sengena esibayeni esenza ukuthi inkomo mazilahleka zibuye so kumele sinichazele abantu bebekwazi disadvantage lezinto yile siye sizokuthiwa abanye eminye imthuso ngiyangathi mangikhule emakhaya ngezokuthiwa hayi imthuso ekweminye imizi khona lapha lokho yana kakusiza inkomo kungamabhalabhala niyakwazi nini ukuthi nishintsha amanqina kube zimbuzi noma mina ngingakwazi mina ngikwazi lokho kodwa abanye abantu bayakwazi bakhona abanye baba engibaziyo kahle noma ngihamba na eZambia ngihambe ngibonise bona bashintsha kube ilokungena kukhona oyetshintsha inkomo efike etshintshe egangena ngazo etshintsha noma amabhalabhala noma ahambe ukuthengisa kunemthiso wakhe uma kungathi ngene emotweni mase kumele uhambe uyabona so abantu bhalabhala phakathi kwemoto imilingo minengi ngoba lo lwazi silolwazi lungatheni olungafaniyo kulento eyi-1 interesting asanda ukukhuluma umkhulu la uthe yena owakho umthuso uzokutshela ukuthi amantombazana angangena esibayeni angangena esibayeni ukuthi usephula umthetho ngithi ugcina engasayendi ngicabanga ukuthi lokhu it explains ezinye izinto esizizwayo ukuthi abantu abanothileyo amantombazana akona akabayendi sokugcina ukuthi kadelekisa ngokuseqala ukuthi hayi vela ngeke ayende uyende emphobeni kumbe abantu ababo baphambana amakhanda kuthi ukuthi phela kuyabe kweqiwe umthetho othile lapha kungayisiki ukuthi umzali uthakathe ngomntwana kodwa kube le carelessness uyabona kulalo ukuthi uthola umuzi nginje ngiyinyanga bathola abantwana bengathi bayiziyelele enyanga hayi lokho ana imithi emibi leya anti uyabona ukuthi lokho okokuthi engangena esibayeni kasayendi kuyalungiswa kodwa vele mawufuna ukwenza kahle phela kule zinto ezinjengaba bathini imvumbi lithini amabululu into ezinjengenyongo zenza amabululu anti uyabonisa sifaka emthusweni zilathi ayibaleki zilezinye izinto ngapha ezenza kunjani kuqathi lihlala phansi liyachuma engene lapha ufaka umntwana lokho esenga uyayalela khona lapha ekhaya noma ethola indoda ayijike kuye yilo lezo lezazinto ezifakwe ngaphezulu eqwayo ezifakwe eminyango la usefana lenkomo leya yikho ubone eminye imthuso kule mthuso futhi eyenzelwe emaplazini ungayenzele ekhaya yikho ubone izibaya emakhaya zifakwe entshonalanga ukuthi umoya lwana uphepha kuyele ungafaka izibaya ngapha empumalanga ukuthi ufake eminye imithi enjengeminye sifanise lamabhakumba ngoba nisesilolwazi sisitshela nje sesikhuluma nje ukuthi omunye akwenza kodwa bekwazi disadvantage faka lamabhakumba lana mawusiyafaka ulifaka ulithaka kahle ulifaka esibayeni ziyazala inkomo zithi lasemasim advantage yaleyo nto ukuthi kulobufebe buningi kakhulu obuzabaphathi bekhaya lakho abiza kwasani
Alright. So imithi yokuthi mawuthaka izithako ezinjalo zenzelwe eplazini ukuhlala amadoda abafana abafazi bengayi ngoba lokho umfazi ngayindawo enjalo kamoshakala. Nizwile but into engiyithanda kakhulu lapha masiloku siqhubeka ngengxoxo yethu ukuthi uloko yakuqinisa umdala ofuthi ukuthi kusetshenziswe imithi kahle sila AVG sesike saba nazo inyanga ngokuhlukana kuyabonisa ukuthi inhloso kahle kahle sifuna ukuyenza ukuthi siyisizwe esimnyama ulwazi lwethu lungasilahlekeli ngoba sikhulele lezi zinto zizila engicabanga ukuthi okhokho bethu ukhokho wakho beka inyanga ubengekavuma ukuthi simlayithe kanje sicede sithatha ama camera kanje kodwa ke impilo esesikuyo manje asikwamkeleni ukuthi sesikweyinye ilevel yempilo ulwazi lolu kumele lusale lukhona abantu bebekwazi ukuthi siyindlu emnyama sinomthuso inkomo zethu ziyanda ngenxa yomthuso abelungu basiphikise bathi akungeke kwenze kodwa thina siyazi uyoqhamuka ukuthi hayi 100 years ago now umdala wofuthi wayese AVG reality 100 years ago ekhuluma ukuthi amabhalabhala ashintshe ukuba zinkomo kusho ukuthi kunjalo ngiqhubeke mdala abantu bathi bayachithekelwa imizi ngaphandle la ikakhulukazi mase sila eGoli uyazi nawe so kule mithi esazi sithema sikhula thina kuthiwa imizi yaqiniswa yabethelwa kuthiwa akuhlukana asisenayo yini anikhona ukuthi niyibethele la emafletini okanye nibethele emalokishini ukuthi imizi yethu iqine nathi la ngoba iyawo imizi iyachitheka hayi kanti ke imithi emizi ikhona kodwa kufuneka umuntu ozimiseleyo esikhathini esiningi singathi imithi emizi silayo kuyabuya intombi izothathela umuntu indodayo imithi emizi ikhona sithanda umuntu uyabe buya ezimisele elendoda straight engathatheli omunye umuntu ngoba siza kuphathina umuthi sithi hamba osebenzisa kanje kanti wena uthathela uMasibiya ngale kumancu sekuya ngale seliqala ukuthana ngezinyanga ke manje phela mase umthathela indoda yakhe uyabona abantu abanengi umuntu onjalo ukhona noma uyindoda umfazi mhlambe akakuthobeli hayi yakwazi ukwenza akuthobele noma ngifuna ukuthatha isithembu lapho umfazi afuna ukufuma mawufuna ukufana la mbheke ngenzela la kuyahlaliseka lokho yani kufuna njani ube nendlela yokuthi kuqalwa ngaphi kuyiwe ngaphi umuzi awubethelwa umuntu ongazimiselanga kungabulalisa abantu bengabulalana phela abantu ngoba ngizabuya ngikuphi umuthi lawo vele umuthi okubamba niyezwa yale magama manje balalile ke mathe bezokuthiwa nawo umuthi womuzi yabalalile nawo umuthi okubamba kodwa ufuna umuntu oserious ongasoza thatha indoda yomuntu umfazi womuntu ngoba ungawuthatha ngithi kumbe hamba uthatha ucobise uhlangane laye ukuze uhlangana laye ngomfazi womuntu uzatshiya indoda akaze kuwe mina ngisangena ndawo ngoba mina ngivele ngayibeka straight uthi angifuni umuntu othathela umuntu mina ngithanda labo kuthiwa ngafaka isichitho sothi angendi ebese ithola ke indoda ethi nansi ngilala so usho ukuthi mangabe kuthiwa ukhona umuntu manje obukela ku AVG reality othi yena ayi sengihambe ngahamba kuloko kuthiwa hayi wena hayi kulo gogohle eziphezulu kwakho abamfaka kuli wathintini vele ngeke uzube lo muzi yayichitha wena lento le hayi umuntu umuzi uyakheka uyabona izinto zemimoya lezi ezifakwa phezulu kwabantu ziyasuseka into eyinkinga ukuthi ubuningi babantu asisela lwazi njalo abantu antu yabona sokusenza manje abanye bayangena enkundleni babaleke bebese besiyabazinyana abanye bayasukela esontweni asayithwasa vela chaya shortcut ayengale ezinye izinto zathola sesingasazazi yabona uthola singasazenzi noma abantu sebetwazi sesichaya ama shortcut yiko sokungcolise amabizo ezinyanga sengathi inyanga zisebenzi ngoba omunye ngithi uzathatha induku le ibone ngithwele ebese siyathwale yakhe bese sithi mase sixabana mase ngimkhomba ngayo so awe ngiyazama ngiyakunawo yabona so into lezi kahle mina into enga-advise abantu i-experience lokuzimisela ama usebenza abantu mabeza kumdala wofudu bezobhula kudingeka
ngiza nenkomo ngiqhubha inkomo ngiza ngiqhubha imbuzi umuntu okulokuthile ngiyazi ukuthi abantu bahleli manje base sebelinde nje ukuthi uphume la e-studio beqala ukufonela bezokwenza izinto zabo abantu mangisemakhaya mina njengoba bengihlala ekhaya ngihlale 8 years ekhaya mangaphazamisi ngisuke lapha ngahlala ekhaya 8 years lo sensithi ekhaya hayi ekhaya bengibenzela lula bembahlolela nge 2 kg amabele ngabuza abantu bakithi koSigangatha uzawusho dayi uNdlovu vele usebenza iminyaka eminingi engasebenzi ngemali isenzela kusuke kuyidlozi elichacha kanjalo elisho ukuthi hayi ayilana ekhaya inkomo la ekhaya inkukhu la ngamabele angithi uyabona kufana nama prizes lawo hayi thina sikuchargele ukuvuka kuya ngomkhuhlano lawo ungabuza vele inyanga kahle kahle azibona odokotela kahle abantu abazosiza bese nazo yisizo akusikho ukuthi mhlawumbe kumele ufuna ukuvuka ngokuthi umuntu uyafa hayi bekunganjalo sikubona kudala inyanga zazinothangani ngezifuyo mina nami nginje izifuyo hayi ngiyindoda labangaziyo so awuna cash lo hamba hayi imali sengizoyisebenza kona lapha eGoli ngoba kulamuntu uzobuya ne 2 kg akunamuntu ozobuya nembuzi Ngoba umkhulu ngowesithathu ugobela esibelayo la e-studio iyodwa into enijabulisa kakhulu bonke basiphakamisa isinto and bonke ama messages ama ngimlalele so ahambelana ncamashi namkhulu Shabanga sesahlala naye nakagogo uMamthombe uthe ukhuluma ngokuqinisa umuzi uhle washafa futhi ugogo washafa waqala njalo naye umuntu ozodilisa umuzi mawukhuluma ngesithwalo ukhuluma futhi lento yakujikela ngendlela uba umkhulu uChabanga wakhuluma so ngicabanga ukuthi la lo muntu obengabaza ubuntu wama-Afrika uyananzelela manje ukuthi no lokho ebesikutshela bekungamanga iqiniso nanti ngiyakujabulela kakhulu ngoba sekwaba nalento yokuthi inyanga kahle kahle azithembakala inyanga sezashintsha sekwaba nje nezinye inyanga esingakhulanga sizazi njengenyanga lokho kwadalwa ukuthi abantu bathi bebhekile kunyangeni mabekhangela kanje babona imali kulahlile base besithi kwasokusiba angani thwaso ngebusiness uyabona esintwini sakudala wawufika ugula sekulapho ngelalutho uhambe kodwa manje akusayenzeki 1 abantu esizinyanga sesaba hotsotsi 2 abantu esibalaphayo la bangamamenemene bayathatha imithetho ehambe manje thina sakwenza lutho ansisaba le experience futhi okwamanje emkhulu ngimngene emlweni imithi isikhathi esiningi manje ayisambiwa phansi isithengo akusafani nakudala ukuthi yonke nje imithi ayimbiwa phansi there is no loss manje eminye imithi isithengo usangazula ilanga ihlathi lonke leli udinga umuthi othile ungasawutholi kodwa kube khona la uthola khona othengwa khona kuba nzima ukuthi umnikeze umuntu mahala umuthi wena uthenge nge100 rand yikho kudala kwakulento okuthiwa isimbo ukuthi umuntu mayengela lutho mayefikile uyakhanyisa sumsiza umuntu wenkosi uzabhadala mayethola kabe kungasho ukuthi usizwa mahala uzobhadala mayethola yikubona la kudala umunye wefike ethwasiswe aswela abambhadalelayo bamkhulule bathi hamba uyosebenza uzobhadala sebenza inkomo yasekhaya ibuye so izinto lezi manje sekwatshintsha into sezatshintsha kakhulu umuntu uyathwasa baleka ngaphinda abuye angithi uyabona mina ngahlangana lami kanje ngiyazwa ngabakithi endaweni yakithi abangazona ngahlala bethi uNdlovu lo ya anti kodwa mawungahlala nami ngaphasaphatha ngalenduku ngeke usambona hayi induku bayayiphatha abanye ngisho mayasinyanga so angithi uyabona ukuthi manje lento eyokuthi sisuke emasontweni sichaye shortcut siye ngale esintwini yiyo sisenza lenyongo singasakwazi ukuyenza ukwelapha sesabaleka imiganu leyi manje abantu abaningi abantu abafika kimi omunye bengamthatha ngibona lo ingubani leona thatha intolwane ubele uyabuya umuntu lo muntu vela asapeti sokuvele sokuvulekile amavalo ufunga sumnika umganu ungamtshela futhi umganu useyisa kodwa ungathula nakho umuntu thelathele nomunye umsizo omnyama phezulu umuthi lwana Ndlovu umsizile bese inqolo lami seli right
anti ngoba khona kusifundisa kanje sifundisela ukuthi abantu abaningi uzoyida ngisela ama feelings ivalue of madoda ngapha sipheli ekuzozwe ngakhamisa umoya usungena ezinsweni noma ungumfazi noma uyini le ndoda iyabaleka so ukushuthi kahle imithi isasebenza imithi yona lesiyazi izihaqa intolwane omphapha besisebenza kodwa abantu uvele sebeyayeyisa ukuthi umuntu engabuya egula ebangwa lezibi mhlawumbe uphethwe ingubhani uthi hayi wena nanku umgani avuka umuntu balenge uzamza umuntu ekhala intama yami yaqhamuka la ingubhani leyana simkhuhlane okuthakathwa lwana ingubhani akusinto enzima thina wafika kithi ondlovela zalo kwazi abonda into ezincane sibe sithatha umuntu indoda hayi ihamba uchatha kwazi uchatha uthi uchathe kuphela uthi manje ndlovu untazo afaka idrink ngoba yabona ingubhani soyekela isiko awusakwazi akusinto etheni njalo mina yami imithi hayi it's not easy to ngithole ngodumusa lapha ngochitha nthenga ngeke ngihamba yosigebhela umuthi ngoba imithi ethengwayo iyalala kuyadlula mama abangcolile ababa basuke ngapha umunye bele ntombi yakhe endlini sebedla becheck imithi bedlula iyalala yabo izele so mina ngiprefer ukuzigebhele yami irongo lento ukuthi mhlawumbe ojunior umuntu usuka ngale sedlule check imithi kwaMayimayi bafowethu niyeke lento irongo kakhulu ngoba imithi eminingi lele yiko sokusenza futhi abanye bethi inyanga zisebenza ngoba lo muntu uvela ulele khahla mawufuna usebenzisa lapha na vele awusayenzi lento kumele uyenze yahlonishwa imithi kumele igcinwa njani kanti imithi angithi uyabona uma umuntu wesintu njengoba nginje ngiyinyanga ngiphiwa 2 days off ngahlangana nomfazi every week a week njengami ngikhulumela mina le 2 days off normal so i2 days leyo isikhathi sokuthi ngilungise imithi yami ngigige ngilungise kahle angithi uma ukuthi abantu phela abanye into yabona manje ungigobela ungumakhosi ongumfazi livala irobot angena sebenza emsamo ilale uthola esetshenziswayo enjani esetshenziswayo ekuhlambulula le quantum imithi ngalali okay ngoba vele ungafaka imithi kulendlu umuntu angene esinsukwini zawo mama noma ungabuza abani iyalala okay manje kufuneka ukuthi kwenziwe ubona njani ukuthi umuthi lo usulele okanye mina ngizosuka ngize kuwe ufike unika umuthi olele thina ke ngapha singabantu sizivikela njani ukuthi singamukeli imithi hayi lapho ngeke likwanise ngoba ngeke ube wazi yabona mina manginje ngingaza ngilande indoda yenyanga ngithi ngishoda umuthi onje umphelele angiphe mina la imithi yami yokuvusa nami udinga kawusebenzise ngoba yakwazi akwenyanga niyabolekana imithi futhi siyakwazi ukuthi mangenayo ngihamba yothatha komunye umuntu mngani okay engisebenzisana naye yabona ngoba iyaphela phela imithi manje thina sikhule sazi ukuthi inyanga zihlala zivikisana ngembali azwa uyabona lapha kuma department kulama department aspecialize ngokulwa kula specialize ngokulapha bese ngiphinde futhi mina into pepe bethu selabantu ngezulu lana balasi mawusuvela usiyinyanga esile experience wakwenza kwenzeka ukuphinda phindi babe vele bengakazi bekubone engalisusa izulu lihambe lochaya umuntu ayikaliphinde yabe ngakazi alibone babe so usho la besinokubezwa bekhuluma ku Facebook bethi bathengisa izulu ethengisa izulu athatha ahambe yomalapha uthi shayisa isihlahla lesi ayihlile kodwa ungafika emntwini wazi ukuthi akumuthi ezulu yawenza manje chayisa isihlahla sizokuthiwa abanye abantu abadubuleki kuthiwa khona eminye imithi okuthiwa ugcina umuntu ecatshelwe egcine inhlamvu yesibhambela ingangeni ngiyazi ukuthi khona insizwa ngale ezethukile impela ezisaba nesibhamu ezingezwe kuthiwa hayi umdala wofudu uyakucaba impela uhlamvu lube ngamanzi mina ngeke ngize ngithi ngiyakwenza ukuthi umhlamvu lungachayi umuntu kodwa engilesiqiniseko sakho ukuthi mina ngilenhlanga lentebe ngilamabhandi engowakhandayo aphephisa umuntu ukuthi umuntu noma beyakudinga ngaso leso sibhamu leso angakutholi umusuka lapha eniyabengena
engafika uthose kuvimbezela uyathola ugcwele umthetho futhi kahle kahle ngabophunyuka bemphethe imithi enjani yokuvikela ngoba ngikaze ngibe ngitest enkukhwini mbe ngaphuthi idutshulo yazi ukuthi lokungena mina engiwaziyo uyinteleze kuvikelayo noma ungangena noma amaphoyisa iyakwenza ucross lapho uyofika le engakubophi zintebe awusizo lezi ezidlayo ayizama ziphefumula mina bemsesiza lapho ngangizodwa ibhanti uyathuhlele lawo lezolithi lisho ukuthi ayisukuma ubaleke izinto ezinjani lezo ziyatholakala ngapha kumdala ofuthi hayi mina ngilalo elibambayo mina elidikizayo elami ngikufake lona ngikugaxile kanje mangabe kulento enzima uyalizwa uyazumzimba usiba tight uzolibopha nina ungathi uhamba ulizwe lisehla ulibophe lenhlila ulizwe lisehla siza ukhona osekuplanela okubi sokumele uphume welibopha kahle qala uhambe angeke kwenze lutho hey sisazoba naye umdala ofuthi isikhathi eside kakhulu ngoba nimzwile ethi yena usekhona la endona semzansi engicabanga ukuthi abantu makukhona okuthile enfisa ukuthi nikuzwe umdala uzonitshela ukuthi utholakala kanjani kuphi abantu mabekufuna bakuthola kuphi ngicabanga ukuthi ungabanikeza inamba usho nendawo la ohlala khona mhlawumbe uthola ukuthi abanye balalele vele ungumakhelwane ubengakwazi hayi kanti mina ngokuhlala lapha eGoli ngise-Lens Thembelihle eLens extension 9 duze le-Truth Mall so abangangithola khona ngoba manje inamba ngabapha lezi ezisebenzayo lapha eGoli kodwa azikabi ne-WhatsApp ngizosivule kuyeni kwesikhathi i-WhatsApp engisebenzisayo ngiyasekhaya kodwa inamba ngithi uyazazi eze WhatsApp hayi kulungile ungasho eze WhatsApp lezi eqala ngo0263 00263 bafaka icode bazofaka icode 00263 7853 88811 bathi uqala ngecode busuthi 78 53 88811 nakho mabe ufuna ukukufonela yazi ukuthi abanye bakufuna manje bafuna ukufona izo lezi zaseGoli abafuna ukufona i-Cell C 084 490 084 498 1020 1020 mali ufuna ukufona izo lezi number zikamdala wofuthi kusazoba kuningi esazokuxoxa nobaba kunembuzo nami engisasenayo kodwa ke phela isikhathi Ncube angazi ukuthi kukhona office ukuthi sikusho before ubaba hayi mina engakusho ukuthi asazokuya ama topics amaningi sisazohlela topic by topic ngoba namhla bekuyi-introducer sisazobuya ke sizakhetha itopic ethile ukuthi namhlanje masizokhuluma ngesichitho kuphela xa sizokhuluma ngokuchayisa umuntu ngezulu sikhuluma ngezulu kuphela Siyabonga kakhulu bakithi AVG Reality lingakhohlwa ukusubscribe igama umchasiseli isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho uMayabu sibonge kakhulu emakhaya